Kulai pi baro ik parlok ki bapet jikini video. Mentang ini pet jaki sipongot ki player football ki bom dan tatu hani ki bom draw hakamat ke jongki. Ika daw ko penlong iki wakim tre ban draw tatu hakamat jongki ki dan la ke jong ka daw. In pet yo weni kloi lekai. Bapa bha jong ka parthai utau dei Cristiano Ronaldo. Lakayu Cristiano Ronaldo hak santrik banai bumpang kat kendai sport prapusan deru kapten nongelam jonggeri Portugal hak tim milakai nalari mad u kapten meminta jong ke Al Nassr nak Saudi Arabia club ayo kur santli kita kema Ballon d'Or hak jing leka jungu haba keliu kai kada wa penlong yu wa umtre wan drone tho hak mat jungu kadau berkejuba pula ai kolong bau ai senam nak benta kitu ke kam wong ru ba usngo kemen namar ba ula banyarap lam ki waipat ke kam ya ke jingarap nang tau ba arpat de Udai Muhammad Salah udai player baju lekai nak klub Liverpool hak Premier League baru kapten jong ke Egypt nalakari udai ru player bala pau hak jing leka jungu walau long player bala pau pha hanrai haba kaliu balai ba dan tatu nitre bandro tatu hakamat jungu wala jubab I don't have tattoos ngam shumdan tattoo nedro tattoo I don't change hairstyles kamut ngam ju dale style usnyu kathong galong mahakwa banilek kai football kum orang ilek kai bapau nang ta balai badeng ipet udai Sadio Mane badai ru mentau player bailek kai lang but Ronaldo udai player blastang ban pau hagajing ilek kai shekmat uni Sadio Mane badai haba kali u kai gadau kawa penlong yu ba tre bandro tatu kawai ni kidau kalong ba udai na kajat niam Islam ne jat niam Muslim nak takadau kwa bandro tatu namar kajing burom jungu ya kaniam nang ta bade udai ru player badudan kata kemen sim ban no senyang siki baduk siki lanot siki briu ki basyam janjar nang ta bade ngin pej sau basau N'Golo Kante uni di player bailekai negeri France watlah padeng kajing paunam jungu ulong player ubos ngurit ubom kwa bandro tatu Kante ulajit ya kajing ngurit ban kentaj ya kini kajing dro tatu deru player mementa naka Chelsea anta bade basan in pej Paul Pogba udai player balik kai menta nak klub Manchester United kalau kentat bandro tatu hakamat jungu kum kiwe pat ki player ki bapau watlau dan shibun kijing dan jing am ki baram hanrai udai ru nakajat nyam Muslim ulah kentat ban dro tatu atau badangi pej lomba ban reu ukilan Mbappe kemang itip dari player balapau ha kajing leka jungu mauru udai wene ki player bolong sempul mat senguret bom tre bandro tatu hagamat jungu uniru udai Muslim boburom yala kajong kaniam kadau bo penlong yu namar bo tre adang habakali yu ong kadau bo penlong bo tre bandro tatu namar bo udang samla ukwa ban sempul ane ban le ban kwa ban pen thok bria na pen jeklia yala kajong kamat nang ta bade banjo de Andreas Iniesta uni de nang ilekai ne player wa ilekai na ka Barcelona ula kantaj bandro tatu kathong jungu kalong ba habakali ongkom no Iniesta doesn't dye his hairstyle. He does not wear earring and he has no tattoo. Iniesta dari player was simple dale style haus no jungu dari player bom deng itu ki so score hagi score jungu but
udai player ubom kwa ban sarong ne ban penpau syaka media. Ta badai ingin pej bapra udai Gareth Bale bobot ikjindat jong Cristiano Ronaldo wala kentaj ban dan tatu hakamet jongu. Kumta ulo priang ba nom tre ban deng tatu ane ban deng lane ban ro tatu hakamat jongu. Ulai ti la kajing em mau ni ude kun kristan ulai ti ba kentaj ya kajing ro tatu. Nang ta bade David Luiz de player na po Brazil niru de wei na ki rangi lekai wam shimdan tatu hakamat jongu. Nang ta bade washpo ude Robert Lewandowski walau long player wala pau ha kajing lekai jongu kum striker ude player bana Poland Henry ula kentaj ban ro tatu nawar umkwa ban penjiklia ila ka jong kamet kulai shibun ni ki parlok ngan sa syempat ha ki video ke wangan sa upload syuk ya ki player football kulai shibun.